Nemakin kerusian titiang raris mausa. Risa sampun nerki puput kuya tidak damdir botar siwa. Tuaning ide botar siwa sampun nerki puput nguning ayang punika ini arakan ide saling malumpuh berjaga tadi mawaliakan makin ngaralis ide botar siwa wali ide mereka kasih wolo dan kajuat ia dosa wiku biwala tuangku rekan-rekan ide botar siwa sampun ide wali kasiwa nemakin ide sang marabu iku ide walak manekelin dan kejut laris kayu ide buat kadia anak kapungan biwala tuangku satu inalis sekali kapungan makin ide sama lagu ide borak mana yang gagi sowan raris ide sang marabu iku matang eling raris mangkin ide nyaku pangkar kali ngaturan sebuah majang ngaring gitu harus juga kanji desang marabu iku nyaku pangkal kali tamari raris ide mau canu ini sugera pakunaku bantu penaruh ratu Suwejo yuti
paduka Bathara wantah jati-jati lentang suwe pisan eureun podewekan tiang iki mare hati-hati dewek nyastoa jalaran cuk tambet tunonista dewe titiang nikede mawinan paduka Bathara ledang sampun mapace dewe titiang tiang wonten nesati Mamitang lungker titiang aratu paduka Bathara napi luwih daging tatika paduka Bathara inggih nyadya titiang jaga panjang inuti andi kana ratu Bathara duaning ledang sampun bupadan paduka Bathara nitah dewe titiang wadah parasida ngatur nyuk semayang daging panganikan palungguh Joko Ratu sane Sang Hyang Wiyakut malih luwih mampah inggih riwaune reki puput karya sapunika atur desang maragui kuide para manekli nemakin ngelanturan dari sindik pomargi Tanagawarna lampah yada ngenten dia pacang cerita yang titiang Muin pemargin linggih ide soal maragaliku kecariato nere abali senantur titiang nyeritayang indit daging caritene puniki ya kocap sampun wenten pidada pirikeun eureun jagat bali tiada antuk mapan puniki sampun caritene nganjet ring jagat bali nggih ide sang Ratu ide anake Agung wenten dari sindik daging titah ide dalam waktu Rengong Prabu boyo wenten sios mungkin maku bisekani de maku murdaning jagat bali
ide wadah mabisi ke ide dalam buat rengo jana kemarin gela puara ini kawin tenan ide sang Prabu ide dalam buat rengo wantah ide jenak malungguh iri ke ring uri ya tuh asyik siano ngasong apa siana Diwalatu agung kanyekan ide anak agung ide dalam waktu renggong amal jaga wantah setati ide mapari laksana kepiola sasi sayang ketekanin panjak talar sapuni ke ipanjak talar bakti macam ada ide anak agung